mu mutima wa Afrika. U Rwanda igihugu gito ku ikarita ariko kinini mu bwiza karemano bwihariye, igihugu cy'imisozi igihumbi. Ibaze ko muri pariki ya Nyungwe gusa hasangwamo imisozi isaga 100 kandi miremire cyane. Imisozi iri mu bituma ubwiza budasanzwe bw'iri shyamba ry'inzitane bukomeza kuganza. Iyi ni inkuru idasanzwe y'ibinyabuzima bivugisha ukuri bitavuga. Mu mashyamba y'inzitane, mu misozi ihanamye ndetse no mu biyaga bivura ubuzima, mu bishanga, mu bibaya ndetse n'ahandi hose hihisha amateka y'inyamaswa n'ibimera bikomeza gutangaza isi. Iyi ni isi yo kubaho no kurwana n'ibihe, aho imbaraga, ubwenge n'ubucakura, umuvuduko cyangwa amahirwe ari byo bituma habaho kurambuka. Yaba imparage mu mikenke yo mu Kagera, intare n'ingwe mu byatsi birebire cyane hafi y'ikiyaga cya Rwanyakizinga, inguge, inkende n'inkima mu mashyamba ya Nyungwe ndetse n'ingagi mu birunga. Buri nyamaswa yose muri izi igira inkuru yihariye yishe inyuma y'ubuzima bwayo. Mavi ninjye, uko umuryango w'inyoko-muntu ukomeza kuba mugari, niko imiryango y'izindi nyamaswa ikomeza gukendera. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 n'intangiriro z'ikinyejana cya 21, mu byanya byo mu Rwanda hari iby'Akagera, Nyungwe ndetse n'icyanya cy'ibirunga, inyamaswa zari zaragabanutse hafi gukendera, kugeza naho ubwoko bumwe na bumwe bwari bwaracitse burundu kubera ibikorwa bitandukanye by'abaturiye ibyo byanya. Muri pariki y'Akagera, intare n'inkura zari zaracitse burundu kubera ibikorwa bitandukanye birimo itwikwa ry'ibice bimwe na bimwe by'amashyamba ndetse n'ishimutwa ry'inyamaswa hagamijwe gucuruza amahembe yazo. Gusa kuri ubu leta y'u Rwanda kimwe mu bintu yashyize imbere ni imbaraga mu kubungabunga ibidukikije, ku buryo kuva mu mwaka wa 2000 kugeza ubu ngubu inyamaswa ziyongereye ku kigero kiri hejuru ya 40%. Raporo ya RDB yo mu mwaka wa 2023 ivuga ko ku mwaka basaga 1,400,000 basura u Rwanda, bikinjiriza igihugu hasaga 500,000 z'amadolari y'Amerika. Aya akaba ari miliyari 714 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima budasanzwe bwo mu isi ituyemo ibindi binyabuzima, isi yo mu byanya bya Nyungwe, Akagera ndetse no mu birunga. Ese wari uzi ko mu Rwanda hatuye inyamaswa zidasanzwe zisangwa mu mashyamba yo mu Rwanda gusa? Bana nanjye muri iyi video kugeza ku musozo kubera yuko ibyayo birihariye. Ese mbere yo kureba iyi video, pariki zo mu Rwanda wari uzizi iki? Niba uri mu kindi gihugu se, umwihariko wacyo mu rusobe rw'ibinyabuzima ni uwuhe? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba rugambiro wageze, yibuka gukanda subscribe ndetse ukare no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza mu mashyamba yo mu Rwanda, uturu ku nyamaswa zidasanzwe zimara ubuzima bwose zirwanaho. Gwena dutemberane mu mashyamba yo mu Rwanda, amashyamba agaragara nk'ikimenyetso cyo kwirwanaho aho ahandi byananiranye. Mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda hari ishyamba rigari rigizwe n'inyamaswa ziteye amabengeza, harimo n'inyoni zidasanzwe zibarizwa mu moko asaga 300 kandi yose yihariye, amenshi muri yo akaba azwi kuri iri shyamba gusa. Haba ibiti n'ibimera bifite umwihariko wabyo birimo moko asaga 1,100, byose bituma ishyamba rya Nyungwe riba ryihariye, bitari ku mugabane wa Afrika gusa ahubwo no mu isi yose. Leta y'u Rwanda yasinye amasezerano na African Parks, umuryango nyafurika wita ku bidukikije, maze uyu muryango usinyana amasezerano na leta y'u Rwanda yo kumara imyaka 20 ubungabunga iki cyanya ndetse na buri kimwe kibarizwamo, haba ibimera, inyamaswa, imisozi, amazi ndetse n'ibindi byose. Mu 2023 iyi pariki yashyizwe ku rutonde rw'ibigize umurage w'isi kubera ubudasa bwayo. Pariki ya Nyungwe ifite ubuso bwa kilometero kari 1019, ikaba ari nini cyane kuruta umujyi wa Kigali wose ufite ubuso bwa kilometero kari 730. Iyi pariki izwiho cyane kugira inzira ndende inyura mu kirere, kikaba ari ikiraro kizwi nka Canopy Walkway, kikaba gifite uburebure bwa metero 160 cyubatse ku burebure bwa metero 70 guturuka hasi ku butaka. Pariki ya Nyungwe ikora ku turere 5 ari two Rusizi, Karongi, Nyamasheke, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Uturere tumwe muri utu ni utwo mu ntara y'Iburengerazuba, utundi tukaba two mu ntara y'Amajyepfo. Ikindi kandi pariki ikora ku mbibi zihuza u Rwanda n'u Burundi ndetse n'izihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera ubunini bw'iri shyamba hanyuramo umuhanda muremure cyane w'ibirometero 225 uturutse mu mujyi wa Kigali. Mu gace gashyira uburengerazuba bwa Nyungwe hari agashyamba gato kitwa Cyamudongo, ni ahantu hari ibiti birebire cyane biba bishobora kugira uburebure bwa metero 50. Aha hantu hakunda gukonje cyane ugereranyije no hanze y'iri shyamba, kuko abashobora kugeza ku gipimo cy'ubushyuhe kiri kuri degere Celsius 15, zishobora kumanuka zikageza kuri degere Celsius 10 mu gihe cya nijoro.
Ibyo biti birebire ni muhira ku nzoka zidasanzwe z'ubwoko butandukanye ziganjemo n'inzoka ziguruka, inzoka z'ubwoko budakunze kuboneka ahandi hantu aho ariho hose ku isi. Iyi nzoka yitwa large eyed green tree snake. Ni inzoka z'ubumara zizwiho kugira amaso manini zidakunze kuba ku butaka, ahubwo zimara igice kinini cy'ubuzima bwazo bwose zibereye mu biti birebire by'iri shyamba. Izi nzoka mu Rwanda bazita imbarabara. Zigira ubushobozi butagirwa n'izindi nzoka izo ari zo zose, aho ziba ziguruka ziva mu biti bimwe zijya mu bindi, ariko ntizikunze kuba ikibazo ku bantu kubera ko buri kimwe zikenera mu buzima bwazo, by'umwihariko ibyo kurya, byose zibisanga mu biti. Izi nzoka zitungwa no kurya inyamaswa nk'ibikeri, imiserebanya, utubeba duto ndetse n'utunyoni. Inzoka nkuru y'ubu bwoko bwa large eyed green tree snake iba ifite uburebure bwa metero 1 n'igice bituma igaragara nk'inzoka itinyitse. Izi nzoka si zo zonyine ziguruka ziba muri pariki ya Nyungwe gusa, ahubwo hari n'izindi zitwa Rungwe tree vipers. Zikaba ari zimwe mu nzoka z'inkazi ku mugabane wa Afurika zizwi mu misozi yo mu bihugu nka Zambia, Malawi ndetse no muri Tanzania, ari naho bizwi neza ko zikomoka mu misozi ya Rungwe. Rungwe tree vipers nazo zikunda kwibera mu biti, ari naho zibyarira abana bazo nabo bagakomereza ubuzima mu biti gutyo gutyo. Izi nzoka ntabwo zitera amagi nk'ubundi bwoko bw'ibikururanda, ahubwo zo zihaka amezi 6 ubundi zikabyara abana bazo nk'uko inyamaswa zonsa zibigenza. Izi nzoka tumaze kubona ntabwo ari zo nzoka zonyine z'ubumara gusa zituye muri pariki ya Nyungwe, ahubwo hari n'izindi amoko menshi cyane atandukanye. Hari inzoka zitwa green mambas ndetse n'izitwa black mambas ziba zishobora gukura kugeza kuri metero 4. Hakaba izitwa puff adder n'izindi, zose ziba zishobora kuruma umuntu imyanya y'ubuhumekero igahita ihagarara. Gusa izi nzoka z'inkazi zituye muri pariki ya Nyungwe ntizibuza abayisura kuyisura, ari nayo mpamvu y'ishyamba nk'iri ngiri ry'inzitane kuryinjiramo biba bisaba kubinyuza mu buryo bwemewe. Nubwo iri shyamba rituyemo inzoka z'ubumara bukarishye kandi z'inkazi, hari izindi nzoka zidasanzwe zituye muri pariki ya Nyungwe zizwiho kutagira ubumara na buke. Iyi nzoka yitwa egg eating snake. Ni inzoka iba ishobora kuruma umuntu ntagire ikintu na kimwe aba, kubera yuko wenda iba ishobora kumuruma mu gihe ayikandagiye ikamuruma nko kwitabara, ariko nta bumara na buke ibimusizemo. Izi nzoka mu buzima bwazo ziba zitunzwe no kurya amagi gusa, kandi zikarya amagi y'inyoni z'ubwoko bwose, kabone n'ubwo yaba ari igi rikubye 3 ubunini bw'umutwe wayo. Iki inzoka ikora ifata igi ikarimira bunguri, ubundi rikamanuka buhoro buhoro, ryagera mu nda rikamenekeramo amazi y'ijya gasigara mu nda, ubundi inzoka ikagarura bya bikonoshwa by'amagi. Nubwo izi nzoka zirya amagi gusa nk'ibyo kurya byazo by'ibanze, ntabwo zakwicirwa n'inzara muri iri shyamba rya Nyungwe kubera yuko hatuyemo inyoni z'amoko asaga 300, kandi izi nzoka zirya amagi y'ubwoko bwose nta na rimwe zisubije inyuma. Izi nzoka zikunze kwibera mu biti cyane zishakisha hari ibyari by'inyoni, kubera yuko ari naho hari ibyo kurya byazo. Nubwo inzoka zifatwa na benshi nk'ibinyabuzima bibi, ariko zigira akamaro gakomeye cyane mu rusobe rw'ibinyabuzima. Ibaze zitariho, turiya tunyamaswa zirya turimo ibikeri, imitubu, imiserebanya, imbeba ndetse n'utundi twaba twinshi cyane mu ishyamba, maze tukangiza ibimera, maze buri kimwe kigahinduka. Muri pariki ya Nyungwe rwagati ahari ibiti by'inganzamarumbo by'ubwoko bwinshi butandukanye, niho hantu hasangwa cyane inkende n'inguge z'ubwoko bwinshi. Ubwoko bw'izi nyamaswa buba muri pariki ya Nyungwe bukaba burenga 13. Imwe mu nyamaswa zidasanzwe ifatwa nk'iyihariye muri pariki ya Nyungwe yitwa golden monkey cyangwa Rwandan golden monkey, kuko zifatwa nk'umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda. Izi nkende n'ahandi hantu zisangwa ku isi, keretse mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda, kandi nabwo ni kuri bya bice byahoze ari mu Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Iyi niyo mpamvu izi nkende zifatwa nk'umwihariko w'u Rwanda. Izi golden monkeys zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye byatumye zihungabana ndetse hafi gukendera mbere wa gato y'umwaka w'2000, kubera iyangizwa ry'amashyamba ryaterwaga no gutema ibiti ndetse n'ubuhigi bw'inyamaswa mu buryo butemewe. Ibyo byose byatumaga ubuzima bw'izi nkende bujya mu kaga. Gusa kuva leta y'u Rwanda yafata ingamba zihambaye mu kubungabunga ibidukikije ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima, izi nkende n'inyamaswa z'ubundi bwoko zose ziratekanye. Golden monkeys zisangwa muri pariki ya Nyungwe ndetse no muri Birunga. Umubare wazo zose ukaba usaga 5,000, ubariyemo izo mu Rwanda n'izo muri ibyo bihugu bindi. Gusa izirenga 3,000 zisangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Izi nkende zikunda kuba cyane mu migano kurusha ko ziba mu biti bisanzwe, ndetse imigano nibyo byo kurya byazo by'ibanze. Ariko imigano si izitunga gusa, kuko zirya n'udukoko duto, amababi y'ibiti, imbuto ndetse n'indabyo. N'izindi nkende zose, izi nkende nazo zikunda kugendera mu matsinda, ku buryo itsinda rimwe ryazo riba rishobora kuba ririmo iziri hagati ya 30 ndetse na 80. Mu nkende zidasanzwe ziba muri Nyungwe
harimo n'udukende duto twitwa Vervet monkeys. Izi ni inkende zigira imirizo miremire cyane zifasha kwitendeka ku biti mu buryo bworoshye, ndetse zigira amaso afite ubushobozi buhambaye bwo kureba kure cyane ugereranyije n'ubushobozi bw'izindi nyamaswa. Vervet monkeys ni zimwe mu nyamaswa zihariye zisangwa ahantu hake ku isi, kandi nabwo mu bihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afurika harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwoko bw'izi nkende busangiye n'ikiremwa muntu turemangingo tw'amaraso twa DNA ku kigero cya 99.5%. Kugira ngo wumvire igereranya neza, inguge ariyo chimpanzee isangiye n'ikiremwa muntu turemangingo ku kigero cya 97.6%. Igitera cyo kikageza ku kigero cya 94.7%. Ibi ni ibigaragaza uburyo izi nkende nazo zifite byinshi zihuriweho n'abantu kugeza no ku myitwarire. Vervet monkeys zirya indabyo, imbuto n'amababi y'ibiti ndetse n'udusimba dutoya, ariko kandi ziba zinashobora kurya utwana tw'inyoni cyangwa amagi yazo. Muri pariki ya Nyungwe hasangwa izindi nkende nyinshi z'amoko atandukanye nka red-tailed monkeys zizwiho kugira imirizo miremire itukura, hakaba owl-faced monkeys, inkende nini nazo zikunda kurya imigano, hakaba Loenzo corvus z'amabara meza y'umweru n'umukara ndetse n'izindi nyinshi. Inyinshi muri zo ziba zikunze guhuza imico n'imyitwarire ndetse no kugeza ku byo zirya, kuko n'ubundi zose ni inkende. Kubera yuko izi nkende zose zihuje byinshi, zihuje n'umwanzi, kagoma ya crowned eagle, umwami w'ikirere cya Nyungwe. Iyi kagoma igira uburemere bw'ibiro 4 gusa, ariko ibifite imbaraga nyinshi ku buryo yaturira inyamaswa y'ibiro 20. Ubwo nawe urabyumva yuko izi nkende ziba ziri mu byago, cyane ko iki gisiga cya kagoma kiryoherwa cyane mu gihe kiri kurya inyama y'inkende. Nk'ubundi bwoko bwinshi bwa kagoma, crowned eagle iba mu giti kinini cyane banamo n'umuryango wayo, ingore yayo n'umwana wayo umwe rukumbi. Aho rero niho ibihagaze icunga neza aho inkende ziri kugira ngo irebe ko yakuramo ifunguro ry'umunsi. Ubwo mu gihe inkende ziri mu byishimo byazo cyane ko zikunda kuba ziri hamwe, nibwo kagoma izahukamo n'umuvuduko mwinshi igahita icunga yarangaye ikayibatura ikayijyana. Icyo gihe iyo kagoma iteruye iyi nkende iba iri kugenda iyihunyura buhoro buhoro kugira ngo iyigeze aho igera yamaze gushiramo umwuka. Ubwo rero ihita ijyana muri cya giti banamo n'umuryango wayo, maze zikayisangira, zikayirya, zikayimara kugeza no ku ruhu rwayo. Crowned eagle itera igi 1 cyangwa 2, ubwo iyo bibaye ngombwa ko ibyara ibyana 2, igifite imbaraga cyica kigenzi cyacyo maze kigakura ari kimwe. Kagoma irera umwana wayo hagati y'amezi 9 na 11, iri kuyigisha buri kimwe harimo no kuguruka. Ubundi ayo mezi yashira cya cyana kikaba cyaramaze kuba kagoma nkuru, nacyo kikajya kwirwanaho. Kagoma zikunda cyane kurya inyama z'inkende, ariko ntibikuyeho yuko zirya n'izindi nyamaswa zirimo kangaroo, inyoni, mbeba nini, imiserebanya minini ndetse n'izindi nyamaswa zose z'indya byatsi ziri munsi y'ibiro 20. Ubusanzwe amoko menshi y'inkende nayo zikunda cyane kuba mu biti, ariko hari n'izindi zikunda cyane kugenda n'amaguru ku butaka ndetse no mu byatsi birebire. Ibitera, baboons. Izi ni inyamaswa zo mu muryango w'inkende, ariko zizwiho kuba ari zimwe mu nkende nini ku isi, kuko igitera gikuru kiba gishobora no kugira uburemere bw'ibiro 30. Ibitera bisangwa mu bihugu bya Afurika birimo Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana ndetse n'u Rwanda nyirizina muri pariki ya Nyungwe. Ibitera bikunda kuba biri kumwe na bigenzi byabyo mu matsinda manini cyane byacumbye urugomo, ku buryo itsinda rimwe ry'ibitera riba ririmo ibigera ku 150. Ubusanzwe ibitera nk'izindi nkende bitungwa no kurya amababi y'ibiti, ariko bikanarya inyoni, udukwavu duto, imbeba ndetse n'udukende duto birusha imbaraga. Kimwe mu bintu bidasanzwe ishyamba rya Nyungwe rizwiho no ku isi yose, harimo no kugira inyoni zidasanzwe zibarizwa mu moko asaga 300 kandi ziganjemo iz'ubwiza buhebuje. Mu bice byinshi by'ishyamba rya Nyungwe hasangwa imisozi miremire, hakunze kuba za nyiramubande z'amajwi y'inyoni, izitwa little parrots. Utu ni utunyoni duto twiza tuzwiho kugirana umubano wihariye kurusha izindi nyoni izo arizo zose, kuko zikunda kugendana ziri mu matsinda, ku buryo itsinda rimwe ryazo riba rishobora kugera ku nyoni 100. Sibyo gusa, izi nyoni zizwiho kugira umuco wo gutamikana ibiryo zikoresheje iminwa yazo, aho izi ko yariye byinshi kurusha izindi bishobora gutamikana ngenzi zazo ngo zirye. Mu gihe cy'imvura ibimera bitoshye, izi nyoni ziba ziri mu bihe byazo byiza, kuko nibwo ziba zabonye ibyo kurya birimo ibinyampeke ndetse n'imbuto zihiye kandi mu buryo bworoshye cyane. Inyoni z'ubu bwoko ziba zishobora gutera amagi agera kuri 6 zikayararira iminsi 23. Utundi tunyoni two muri pariki ya Nyungwe dutangaje kandi twiza ni izitwa bee eater, zizwiho kumara ubuzima bwazo bwose zirya inzuki, ibinyugunyugu ndetse n'utundi dusimba duto dukunda kugendagenda ku ndabyo. Inyoni nkuru y'ubu bwoko iba ishobora kurya inzuki zisaga 150 ku munsi, bituma izi nyoni ziba zimwe mu migi za mbere z'udukoko kurusha izindi mu isi.
Bitandukanye n'izindi nyoni bita, ntabwo zarika ibyari byazo mu biti, ahubwo zicukura imyobo miremire iri hagati ya metero 1 na metero 2. Imyobo ibiteye nka za tano, kuko ariho ziba zizi neza yuko zifite umutekano usesuye, kandi n'amagi yazo akaba atekanye. Muri pariki ya Nyungwe hanatuye inyamaswa zo mu bwoko bw'ingwe, ariko ni nkeya kubera yuko iyi pariki ifatwa nk'ubwami bw'inkende, inkima, ibitera ndetse n'inguge. Ikindi kintu iyi pariki izwiho ni isumo ryiza cyane, isumo rya Kamiranzovu rifite imiterere myiza cyane inogeye amaso, rigakundwa na buri wese urisuye kubera uburyo amazi y'urubogobogo aba amanuka aturuka mu misozi akagenda mu ntera y'ibirometero bigera ku 10, ubundi akanyura mu gishanga cyitwa Kamiranzovu agakomeza no mu kiyaga cya Kivu. Iyo urwo rurerekane rukomeje rutyo, amazi agenda agana iburengerazuba akisanga mu nyanja ya Atlantique yaturutse muri iri shyamba ry'inzitane rya Nyungwe. Mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Icyanya kiri mu birometero bisaga 250 uvuye mu ishyamba rya Nyungwe, ni mu ntara y'Iburasirazuba, hazwiho kugira ibibaya, imirambi ndetse n'udusozi duke. Bitandukanye no muri Nyungwe haba imisozi miremire ndetse akaba ari ishyamba ry'inzitane. Aha ni muri pariki y'Akagera, ntabwo ari ahantu hagwa imvura cyane nko muri pariki ya Nyungwe, ariko haba ibiyaga byinshi, imigezi, ibishanga ndetse n'ibindi bitandukanye bivamo amazi atunga inyamaswa zihatuye. Iyi pariki ifite ubuso bwa kilometero kare 1122, ikaba ariyo pariki nini mu Rwanda, ikaba ikora ku turere twa Nyagatare ndetse na Kayonza. Icyanya cy'Akagera cyahozeho kuva mu mwaka w'1934 mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi, ubwo hari ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ndetse na mbere hose bivugwa yuko iyi pariki yahozeho, ariko ntihamenyekane neza bya nyabyo igihe yabayeho bwa mbere. Mu bihe byo hambere aha hafatwaga nko mu ishyamba risanzwe ndetse ridashishikaje, rituwe n'inyamaswa zititaweho, ahubwo bakanizica ubutitsa kubw'inyungu zabo bwite. Ubwo harimo abicaga inyamaswa bashaka impu zazo, abandi bakazica bashaka amahembe yazo, byose binyuze mu buryo bw'ubucuruzi butemewe n'amategeko. Aha rero ni muhira ku nyamaswa zitangaje ziganjemo izifatwa nk'umwihariko w'umugabane wa Afurika, cyane cyane zitwa Big 5. Izo ni inzovu, imbogo, inkura, intare n'ingwe. Inyamaswa zituye muri pariki y'Akagera zitandukanye n'izo muri Nyungwe, kuko nk'uko twabibonye izo muri pariki ya Nyungwe ziganjemo izikunda kuba mu biti cyane, ariko muri pariki y'Akagera ho ni imiguruko gusa. Ni mu cyanya kibamo inyamaswa ziruka cyane kurusha izindi, yaba impigi ndetse n'izihigwa, aho ziba zihanganiye mu byatsi birebire cyane byo muri iyi pariki. Ibyatsi bibi byo kurya kuri zimwe bikaba n'ubwisho ku zindi. Aha ibihe n'ikirere nibyo bigena ibara ryawo, uko izuba riva ubwatsi bukuma, imvura yagwa ubwatsi bugatoha. Iri zina Akagera ryaturutse ku mugezi w'Akagera utemba muri iyi pariki, ugatemba ugana muri Tanzania, igihugu n'ubundi iyi pariki ikora ku mbibi zacyo. Ariko si uwo mugezi gusa, iyi pariki isangwamo n'ibiyaga bitandukanye birimo Ihema, Shakani, Rwanyakizinga, Gishanju na Mihindi. Ibi biyaga byose ni bimara inyota inyamaswa zo muri iri shyamba zose, yaba indya byatsi ndetse n'indyanyama. Ese wari uzi ko muri pariki y'Akagera haba inyamaswa nyinshi zitangaje, zirimo n'izo ushobora kuba utarabonyeho na rimwe? Iyi yitwa Cape Eland, nayo ni inyamaswa yo mu bwoko bwa antelope. Ni imwe muri za antelope nini ku isi, kubera yuko ibishobora kugira uburemere buri hagati y'ibiro 400 ndetse na 900. Iyi Cape Eland ni inyamaswa idasanzwe, zikaba zisangwa hake ku isi kandi nabwo ku mugabane wa Afurika gusa. Iyi nyamaswa ibishobora kugira uburebure bwa metero 1 na santimetero 60 kuva ku butaka ugana ku mutwe ihagaze, hanyuma kuva ku mutwe ugana inyuma ikareshya na metero 2 na santimetero 20 kugeza kuri metero 2 na santimetero 90, bitewe n'ubuzima irimo cyangwa aho yakuriye. Izi Cape Eland nazo ni indya byatsi, zikaba zigendagenda mu byatsi by'Akagera ndetse zikaba zitahicirwa n'inzara mu buryo bworoshye, kubera yuko no mu gihe ibyatsi byumye bishobora kwifashisha amahembe yayo akomeye cyane ikavuna ishami ryo mu giti, akaba ari ryikura y'ibyo kurya. Aya mahembe ni nayo izi nyamaswa zifashisha mu kurwanya inyamaswa ziri kuzihiga nk'intare n'ingwe, kuko inyamaswa ntabwo igira umuvuduko munini cyane, kubera yuko ibishobora kugeza ku muvuduko wa kilometero 40 mu isaha, nyamara izi zindi zo ziba zishobora kugeza ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Ubwo birumvikana ko n'ubundi iba yamaze gusigara, ariko imbaraga zayo nyinshi ndetse n'aya mahembe akomeye cyane, iyi nyamaswa ibyifashisha mu kurwanya inyamaswa y'impigi irimo irashaka kuyica. Ikindi kandi nta nyamaswa y'ubwoko igenda yonyine, ahubwo igendana na ngenzi zayo, bityo rero bikazifasha kurindana hagati yazo. Izi nyamaswa zifite imiterere yihariye ituma ubwonko bwazo butajya bushyuha ndetse n'uruhu rwazo rukabasha kwakira izuba uko ryaba ringana kose, bityo amazi ari mu mubiri wazo ntabe yazishiramo mu buryo bworoshye cyane. Imiterere y'izi nyamaswa imeze gutya iba yanazemerera kuba zatura mu butayu. Cape Eland ntabwo zisangwa muri pariki y'Akagera gusa, zisangwa no mu bihugu bitandukanye birimo Lesotho, mu butayu bwa Namibia,
muri Eswatini, Ethiopia, Kenya, Afurika y'Epfo, muri Malawi, muri Zambia ndetse n'ahandi. Muri pariki y'Akagera niho hantu honyine mu Rwanda hasangwa izi nyamaswa, inyamaswa ndende cyane zizwi nka gasumbashyamba, giraffe. Izisangwa mu Rwanda zitwa Masai giraffe, zikaba zifite inkomoko muri Kenya. Masai giraffe nizo nyamaswa z'ubu bwoko za mbere ndende mu isi, ku buryo ziba zishobora kugeza ku burebure bwa metero 6. Mu mwaka w'1986 nibwo mu cyanya cy'Akagera hazanywe izi nyamaswa za Masai giraffe zivuye muri Kenya. None kuri uyu munsi muri pariki y'Akagera hasangwa izi Masai giraffe zikabakaba 100. Amaguru y'inyamaswa bashobora kuba hagati y'uburebure bwa metero 1 na santimetero 80 ndetse na metero 2. Byumvikanisha ko abenshi muri kunyumva mwashobora kuyinyura munsi mutunamye na gato. Amaguru maremare n'ijosi ry'inyamaswa nibyo bituma inyamaswa ireshya na metero 6 zose. Gusa izi nyamaswa ni zimwe mu nyamaswa zikenera umutima uhambaye ku isi, kubera ko uburebure bwazo bukabije waba ukenera umutima uhambaye cyane, ugaterana ingufu nyinshi kugira ngo amaraso akwirakwire mu mubiri wose. Iyi niyo mpamvu umutima wa Masai giraffe, umutima wonyine, uba ufite ibiro biri hagati y'10 na 12. Ibi rero bituma uyu mutima ubasha gupompa amaraso akagera mu bwonko ndetse akanagera mu maguru. Uburebure budasanzwe bw'inyamaswa buba bushobora gutuma irya ibiryo biri mu bushorishori bw'igiti ku bufatanye n'ururimi rwayo ruba rupima santimetero 50, ku buryo ku munsi inyamaswa y'ubu bwoko ibishobora kurya ibyo kurya bipima ibiro 34. Amaguru maremare y'izi nyamaswa ni intwari ikomeye cyane izifasha guhangana n'inyamaswa z'inkazi zihiga, kuko azifasha kwirukanka ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Ndetse kandi si uburebure gusa, aya maguru afite imbaraga nyinshi cyane ku buryo irekura umugeri muremure cyane ufite ingufu itera intare ikazahara. Mu gihe izuba riri kurenga ni amasaha meza y'imparage gushoka zigiye kunywa amazi, kandi zishoka ziri mu gikundi kiba kirimo izigera kuri 30. Ubumwe bwazo no kuba zizi kwirukanka cyane bizifasha gukeburana ku buryo nta nyamaswa y'impigi yabasha kuzinjiramo mu buryo buyoroheye. Izi nyamaswa iyo ziri kunywa amazi ntabwo zayanywera rimwe, hari zigomba kuyanywa izindi zigasigara zizicungira, izindi nazo zikayanywa bityo. Ubuzima bwiza buruta ubundi ku mparage ni ugutura ahantu hari ibishanga. Izi nyamaswa zisangwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika, birimo Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Namibia, Botswana ndetse n'u Rwanda muri pariki y'Akagera. Imparage zigira amaguru afite imbaraga zihambaye azifasha kwirukanka ku muvuduko wa kilometero 60 mu isaha, ndetse hanazi ubushobozi buhambaye bwo gutera umugeri uremereye ku nyamaswa z'impigi nk'intare n'ingwe. Mu gihe intare iri inyuma y'imparage iri kuyirukankana, imparage yikubita umugeri wo mu gahanga. Iyo uwo mugeri uyifashe, intare biyisaba amasaha menshi kugira ngo ibyuke aho ngaho. Izi nyamaswa zigira umumaro ukomeye wo kuringaniza ibimera kugira ngo bitarenze urugero ruhagije. Uyu ukaba ari umumaro zifatanyije n'izindi nyamaswa z'indyabyatsi zo muri iyi pariki nk'impara, imbogo, inzovu na za antelope zitandukanye zirimo na ya Cape Eland twagarutseho. Mu gihe izo nyamaswa z'indyabyatsi ziri kurya cyangwa ziri mu butembere bwazo, hari inyamaswa ibizitegereje ituje kandi yiryamiye mu byatsi birebire cyane kugeza igihe iboneye igihe cyanya cyo gufata umuhigo kigeze. Iyo ni impigi kabombo, ingwe. Ingwe amatwi yayo ahambaye ndetse n'amaso yayo areba kure bidasanzwe ayifasha guhiga kugira ngo ibone amaramuko. Ikabikunda kwirira inyamaswa zitandukanye za antelope zirimo impara, impongo ndetse n'izindi. Gusa nubwo ikunda kwirira utwo tunyamaswa, y'ibindi byo kurya bitandukanye bibonetse, ingwe ntizuyaza na gato, kuko ibishobora no kurya imbeba, inkwavu z'ishyamba, imiserebanya minini ndetse n'izindi, cyangwa se nanone ikaba yarya inyama zasigajwe n'izindi nyamaswa. Impigi zose y'ingwe zigira umwihariko wo kumenya kurira ibiti kandi mu buryo budasanzwe, ku buryo ibishobora kuzamukana umuhigo wayo iwufashe mu kanwa ikawugeza mu bushorishori bw'igiti. Ibi ngibi ingwe ibikora kugira ngo ibike umuhigo wayo mu giti, kugira ngo no mu gihe ibyo kurya byabuze ijye izamuka ifate kuri uwo muhigo yirire. Gusa hejuru y'ingwe haba hari intare, impigi ifatwa nk'umwami w'ishyamba mu mashyamba yose yo muri Afurika. Ijwi ryo gutontoma kw'inyamaswa riba rifite imbaraga zihambaye cyane ku buryo rinagereranywa n'urusaku rw'inkuba. Rikaba ari ijwi riba rishobora kwambukiranya mu kirere rikagera mu ntera ya kilometero 8. Iyi ntare itontomye biba ari ikimenyetso cyo kwihanangiriza izindi nyamaswa kugira ngo zigendere kure. Izindi njangwe nini izo zibaho buri mwigenda ukwayo, ariko ku ntare ho biratandukanye kubera yuko intare arizo nyamaswa zo mu muryango w'injangwe nini zibaho mu matsinda. Ubundi mu muryango w'intare, intare y'ingore niyihiga maze ingabo ikaba umurinzi w'umuryango. Iyo umuhigo wabonetse, ingabo nibanza kurya, yamara guhaga izindi zisigaye nazo zikarya.
Intare zo muri pariki y'Akagera zikunda guhiga inyamaswa zitandukanye nk'impara, imparage ndetse n'izindi ndyabyatsi. Gusa ntabwo buri gihe umuhigo uboneka, ari nayo mpamvu intare ibishobora kwiba umuhigo w'ingwe, yahura nayo ikawuyaka yitwaje imbaraga ifite. Ubutaka bwo mu Kagera bwakira imirindi iremereye cyane ivuye ku nyamaswa imwe mu za mbere zirwanyaho mu isi, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, inkura y'umweru, white rhinoceros cyangwa se white rhino. Mu myaka yo hambere mu Rwanda inkura zaracendereye burundu nkuko bigenda n'ahandi henshi mu isi. Icyo gihe pariki y'Akagera nta nkura n'imwe yari isigayemo. Gusa mu 2021 inkura z'umweru zigera kuri 30 zinjizwe muri pariki y'Akagera ziturutse muri Afurika y'Epfo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi, u Rwanda na Afurika y'Epfo. Izo nkura zagenze intera y'ibirometero 3400, bikaba ari ubwa mbere inkura nyinshi bingana bityo zari zivuye mu gihugu kimwe zimuriwe mu kindi. Muri pariki y'Akagera inkura nazo nk'indyabyatsi zigira akamaro gakomeye mu kurinda uburinganire bw'ibimera. Inkura z'umweru zikunda kugenda mu matsinda mato mato ziri kumwe, kandi buri tsinda rikaba ririmo inkura z'ingabo kugira ngo zirinde iz'ingore. Izi ngore nazo zikarinda abana bazo. Izi nkura z'umweru zo muri pariki y'Akagera, inkura nkuru y'ingabo ibishobora kugira uburebure bwa metero 1 na santimetero 80, ikagira ibiro bisaga 3600, bituma izi nyamaswa ziba mu nyamaswa za mbere nini zigendera ku butaka, ariko zikaba nto ugereranyije n'inzovu. Izi nkura z'umweru zigira amaso mato atuma zitareba kure cyane, ariko n'inyambaraga mu buryo buhambaye, kandi zigira ubushobozi budasanzwe bwo guhumurirwa, bituma zigira amakuru ku bizikikije byose. Ku isi yose inkura z'umweru na ngenzi zazo z'umukara zihuje guhora zihigishwa uruhindu bitewe n'amahembe yazo adasanzwe, ku buryo bituma zidatekana ziyafite. Ari nayo mpamvu ba rushimusi ndetse n'abicanyi b'inyamaswa birirwa bazigisha uruhindu bagamije kuzikuraho amahembe yazo ahenda cyane, kuko ihembe rimwe ry'inyamaswa riba rifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari, aya nagera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije United Nations Environment Program rivuga yuko kuri ubu ngubu ku isi hasigaye inkura zitagera ku 16,000, kandi umubare wazo ukaba ugenda ugabanuka umunsi ku munsi bisatira gukendera kwazo, ku buryo hatabayeho kuzibungabunga zakendera ku isi mu myaka mike cyane. Gusa kuri ubu bitandukanye n'ahashize, pariki zo mu Rwanda zirabungabungwa cyane kurusha n'ahandi hantu ahari hose mu isi, bityo rero buri nyamaswa yo muri iri shyamba ibitekanye. Bitandukanye n'inkura z'umweru zikunda hari ibyatsi bitoshye, inkura z'umukara zo zikunda hari ibihuru, hari naho zikunda gushakira ibizitunga. Inkura z'umukara black rhinoceros zakomotse ku mugabane wa Aziya mu myaka yo hambere, nyuma ziza kwisanga ku mugabane wa Afurika, cyane cyane yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. U Rwanda rwari ubuturo bwiza cyane ku nkura z'umukara. Gusa mu myaka y'1980 inkura zose zarakendereye muri pariki y'Akagera, yaba iz'umweru ndetse n'iz'umukara. Mu 2017 inkura 18 z'umukara zavanywe muri Afurika y'Epfo zizanwa mu gihugu cy'u Rwanda muri pariki y'Akagera. Hanyuma mu 2019 hazanwa izindi nkura z'umukara zizwi nka Eastern Black Rhinoceros, zizwi nk'inkura zikomoka ku mugabane w'Uburayi, zizanwa mu Rwanda kugira ngo umubare w'inkura wiyongere. Inkura z'umukara ziba ari ntoya ku nkura z'umweru, cyane ko inkura y'umukara iba ifite uburebure bwa metero 1 na santimetero 66 ndetse n'uburemere bugera ku biro 1400. Byumvikana ko inkura y'umweru biruta y'umukara inshuro zirenze 2. Izi nkura nazo zigira imbaraga nyinshi zo kwirwanaho, ku buryo ziba zahangana n'inyamaswa iyo ari yo yose zifashishije amahembe yazo akomeye cyane, azifasha guterura inyamaswa iyo ari yo yose yashaka kuzirwanya. Aya mahembe y'inkura z'umukara nayo arahenda cyane nk'ay'inkura z'umweru, kuko yose yakorwamo ibikoresho bihenze byiganjemo iby'ubugeni ndetse n'imitako. Yaba inkura z'umweru ndetse n'iz'umukara, amahembe yazo abashobora kongera kumera mu gihe yavunitse ntibigere ku mutwe, kubera yuko inkura mu gihe yakubise irembe ku giti cyangwa ku ibuye riba rishobora kuzongera kugaruka nyuma y'amezi runaka, bitewe n'uko aya mahembe aba akoranye umusemburo wa keratine, umusemburo usangwa mu nzara ndetse n'umusatsi w'umuntu utuma habaho kumera. Inkura z'umweru zihaka hagati y'amezi 16 na 18, iz'umukara zigahaka hagati y'amezi 15 na 16, kandi zikabyara umwana umwe gusa. Inkura y'ingore ibishobora kurinda umwana wayo kugeza agize imyaka iri hagati y'2 ndetse n'4, kuko aribwo byitwa yuko yakwirwanaho, ikamurinda yifashishije umutwe wayo ukomeye ndetse n'ihembe ryayo rikomeye, ku buryo ishobora kubikubita intare, ingwe cyangwa impyisi ikaba yasubirana imvune ihambaye cyane. Mu ntara y'Amajyaruguru mu bice bizwiho kugira imisozi miremire nk'uwa Kinigi mu karere ka Musanze, imisozi ya Nyange, Bugeshi, Shingiro ndetse n'ahandi, ni ahantu hazwiho kugira ubukonje buri ku rugero rwo hejuru ugereranyije n'ibindi bice by'u Rwanda. Aha ni mu ntera nto cyane uvuye muri pariki y'Ibirunga izwi nka Volcanoes National Park cyangwa Virunga National Park, ikaba ari pariki izwi nk'ubwami bw'ingagi zo mu misozi, Mountain Gorillas. Izi ni inyamaswa ziba zifite ubushobozi bwo kwihanganira imiterere y'aha hantu, kabone n'ubwo ari ahantu hakonja cyane kurusha ahandi. Aha ni mu birunga byazimye, ibirunga bitakiruka.
igice cya pariki y'ibirunga gikora ku Rwanda gifite ubuso bwa kilometero kare 160, bikaba byumvikanisha yuko iyi ngiyi ariyo pariki ntoya mu Rwanda. Pariki y'ibirunga yo mu Rwanda igizwe n'ibirunga 5. Karisimbi ikaba aricyo kirunga kirekire hamwe n'uburebure bwa metero 4507. Ibaze kilometero 4 n'igice zose ujya mu kirere. Hanyuma hakaba ikindi kirunga cya Sabyinyo, Gahinga, Bushokoro izwi nka Bisoke ndetse na Muhabura. Nubwo igice cya pariki y'ibirunga gikora ku Rwanda gifite ubuso bwa kilometero kare 160, hari ibindi bice binini cyane biri muri Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bituma icyanya cy'ibirunga cyose gita kigira ubuso bwa kilometero kare 7800, hagahita habonekamo ibirunga nka Nyiragongo, Mikeno ndetse na Nyamuragira. Ariko mbere y'umwaduko w'abazungu iki cyanya cyose cyahoze ari cyo mu Rwanda, kugeza ubwo ubutaka bw'u Rwanda bwomekwaga ku bindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ari nako iyi pariki y'ibirunga hafi ya yose yisanze mu bindi bihugu. Gusa nubwo bimeze bityo, iki gice cya pariki y'ibirunga kibarizwa mu Rwanda kirabungwabungwa cyane ku buryo bituma imiterere yaho yinjiza ba mukerarugendo benshi, batuma igihugu cyinjiza za miliyoni nyinshi z'amadolari buri mwaka. Aba ba mukerarugendo babaje gusura ibi birunga ngo barebe imiterere yabyo yihariye kandi idasanzwe. Gusa buri kirunga muri ibi ngibi gifite imiterere yacyo yihariye igitandukanya n'ibindi. Karisimbi nicyo kirunga kirekire mu Rwanda hamwe n'ubutumburuke bwa metero 4507, kikagira umwihariko wo kuba ku gasongero kacyo hakonja cyane ku buryo ubushyuhe bwaho buba buri ku kigero cya °C zigera kuri 5. Kandi si ugukonja gusa, kuko kuri aka gasongero k'iki kirunga cya Karisimbi habarizwa urubura rwinshi. Ikirunga cya Bisoke cyo kizwiho kugira ikiyaga gito hejuru ku gasongero, ikiyaga cyitwa Crater Lake, maze iki kirunga kikagira n'uburebure bwa metero 3711. Iki kirunga gikora ku gihugu cya Kongo. Muri Kongo iki kirunga bakaba bakita Visoke. Muhabura yo ni ikirunga gikora ku Rwanda na Uganda. Hanyuma Gahinga akaba aricyo kirunga gito mu Rwanda ariko kikagira igishanga hejuru ku gasongero ikitwa Swampy Crater. Sabyinyo yo nicyo kirunga gikuru mu myaka. Ku gasongero kacyo hakaba hazitiwe n'ibyitwa amenyo y'injishi bisa nk'amenyo y'umuntu, ari nabyo bituma iki kirunga cyitwa Sabyinyo. Sabyinyo ifite uburebure bwa metero 3669, ikaba ikora ku Rwanda, Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birunga byose uko ari 5 bikikijwe n'amashyamba meza ari nayo atuyemo inyamaswa zidasanzwe zirimo ingagi zo mu birunga, mountain gorillas ndetse n'inkende za golden monkeys. Mu mashyamba agize pariki y'ibirunga hasangwamo ingagi, zikaba ari ingagi zikunda kurira ibiti by'ayo mashyamba zigamije kwinezeza. Ingagi zo mu birunga ni zimwe mu nyamaswa zifite imbaraga nyinshi cyane, kuko iyi ngagi bishobora kurandura igiti kidafite umubyimba munini ikoresheje ibiganza byayo. Urwasaya rwazo kandi rugira imbaraga zikubye inshuro 3 urwasaya rw'intare, bikaba bizifasha gukanjakanja ibiti bikomeye cyane. Izo mbaraga zombi zidasanzwe ingagi igira ni ziyifasha kuba yakwirwa no mu buzima bwayo ku kintu icyo ari cyo cyose cyagerageza kuyihungabanya. Ingagi zo mu birunga zitwa Silverback, zikaba ari wo mwihariko wa pariki y'ibirunga. Ubu bwoko bw'izi ngagi kandi bunabarizwa muri pariki y'ibirunga iherereye ku gice cya Kongo kibarizwa mu ishyamba rya Kongo, Congo Rainforest. Ingagi ni nyembaraga cyane, ariko zikunda guhora zituje cyane, ndetse nubwo zigira amenyo akomeye cyane, inyamaswa zirya ibimera gusa birimo ibyatsi, amababi y'ibiti, imbuto ndetse n'imigano. Ariko rimwe na rimwe zikarya udusimba duto nk'intozi y'inshishi ndetse n'ibimonyo ku kigero gitoya. Ingagi ntabwo zigira umwihariko wo kugira imbaraga gusa, ahubwo zinagira umwihariko wo kugira ubwonko bwibutsa mu buryo buhambaye, ku buryo ziba zibasha kumenya neza ibyabaye mu myaka ya kera, ndetse ubwonko bwazo bunazifasha kumenya neza izigize imiryango yazo. Ingagi ni inyamaswa zifatwa nk'umwihariko wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse ubashakashatsi buvuga yuko ingagi zavumbuwe mu Rwanda mu mwaka w'1904, ariko abandi bashakashatsi batandukanye bavuga yuko ingagi zavumbuwe muri Gabo cyangwa muri Liberia mu mwaka w'1846. Nubwo ingagi ari inyamaswa zifatwa nk'umwihariko wa pariki y'ibirunga, ariko si zo nyamaswa zonyine ziba muri iyi pariki, ahubwo habamo izindi nyamaswa z'amoko atandukanye nk'impyisi, imbogo, inzovu, inkende n'inyoni z'amoko atandukanye. Niba umaze kureba iyi video, niki cyagutunguye kuri pariki zo mu Rwanda? Ni inyamaswa se muzo twaganiriyeho yagushimishije kurusha izindi? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Muri kiganiro twagarutse kuri byinshi bidasanzwe bigaragara muri pariki zo mu Rwanda, arizo pariki ya Nyungwe, iy'Akagera ndetse n'iy'Ibirunga. None se waba wifuza yuko twazakora igice cya kabiri kuri iki kiganiro? Ese ubona uramutse utekereje gusura arihe pariki wasura mbere muri zo? Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Iyi video niba wayikunze ibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.